Билигин дойдурдунан чөлөлөгө массовый спорту таргатар Лыжня России тарихын ытыллар. Бу күннерге Ньурба Антоновкатын олохтоохторо бүттүүн кайярынан сүйрүүгө тагыстылар. Роман Савинов материалыгар. Кеннеки сылларга Джон чөлөлөгө тутухара спортунан жарыктанара билле элбәте. Манна биллен турар Лыжня России курдук массовый спортивный тарихыннар төһүү күз болалар. Сыллата бу дойду тахымнак тарихынга Джон кыттыта эбиллени хер колубара былырын сака сиринирдүнен сүйүлбәһетте тыгынча кереңе кеһи массовый кайһарга кыттыны булбыта. Ньурба долугугар Джон туара турбакка манна тарихынга көктөктүк кыттар. Күн жыл колубара бу бүгүн манна нахара олустен кайһардыга олустен шугай погода турар Джон настроениете шугай триячылар эметтен үшөдүк белемден биттер. Олфудан костер. Антоновка кыржага солохтого Октябрина Кузьмина төһөдө сеттуан бири сахыгар сырыттар сааса айы кайхарын кетер. Лыжня России тарихынга бетерен спортсмен эдердерегитта тәңгә сүрдә. Киһидоробиятер бу расалгын, манны күчөй бай күн вата. Инегенен киһидоробиятер айхары чугай диһаныбын. Асөбеннегер канүлекәнниттен, вана киһилен кебаран, байлга хиҗәрен кар көрө хиҗәрен бәң, спокойно хиҗәрен. Опсенен доробия жакай тухалак диһаныбын, онан эдер жоннор кыжас болын, ого болын, опсенен бу хакайригер кайыргел бакки туракта, вана кайырнан жарыктан яктак диһаныбын. Бу курдук октябрьскени хелег олохтоохторо дойду атын регионнардан калсы бакка эдер динеменнин бары кайырга турдулар. Себехей салгынга, чагыл хайкаллаңга, эттерин синнерин чабдигиттилер. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Ньурба.